Passaleng sewa ali tarimai nareko masui napasee sunnai mutamai parlui ia naritu sembajang rialenai tubue naiya tanrang amatena engka nai tatau rilalenna sirupa-rupa tappana patappu lawanni mani purana naita nainappa mate sikomu toiro ittana monro rikuburu nainappa menre di suruga mamulangi tettongenna rokok patappu loiwennie wallahu alam. Pasal sewato ali tarimai nareko masui napasee isengi mutamai pape jepoi ia naritu sembajang rialenai tepee naiya tanda amatena pada pelle naibani kuwa riolona tuo materu menre rilangi tellupulo wenni mani purana naita nainappa mate sikomu toiro ittana monro rikuburu nainappa menre risuruga maduai wallahu alam. Pasal sewato ali tarimai nareko masui napasee linoi mutamai akhirai ia naritu sembajar rialenai akalengi naiya tanrang amatena engka pada wettoi masu pole rialina matteru menre rilangi 20 wenni mani purana naita nainappa mate sikomu toiro ittana monro rikoburu nainappa menre risuruga mattellui tettongenai sipa 20 wallahu alam. Pasal sewato ali tarimai nareko masui napasee atai mutamai puangi ia naritu sembajar rialenai misalengi naiya tanrang amatena engka nai tataja pada itello na engka naita rilalenna pada rupanna rimalolona 10 tellu mani wenninna purana naita nainappa mate sikomu toiro ittana monro rikuburu nainappa menre risuruga maeppai tettongenai parelu 10 tellu wallahu alam. Pasal sewato ali tarimai nareko masui napasee barui mutamai memengi ia naritu sembajar rialenai halusu naiya tanrang amatena engka naita pada camming lebak na engka naita rilalenna mapake makudara sama tepe jarinna ia naritu nabitta pitum penni mani purana naita nainappa mate sikomu toiro ittanam monro rikoburu nainappa menre risuruga malimai
tetengenai murtaba pitue. Wallahu alam. Pasal sewato alitarimai nareko masu inapasee sipae mutamai sai. Ia naritu sembajar rialinai ati sanubarie. Naya tandang amatina engkanai tatajat tetor riposina. Na engkanai dari lalena tau serupa-rupa alena. Dimappen ni manipurana naita nainappa mate. Siko mutoiro ita namondo rikoburu nainappa menre risuruga. Maenenge tetongenai wattu limai. Wallahu alam. Pasal sewato alitarimai nareko maso inapasee nabiwi mutamai puangi. Ia naritu sembajar rialenai ati nuranie. Naya tandang amatena engkanai tapada welwa silapa tetor ripalawangen nama tanna. Letuk risuruga na engkanai tari lalena tajang pada esoe. Telum penimani purana naita nainappa mate. Siko mutoiro itana mondro rikoburue nainappa menre risuruga mapitue. Napasie pun nitimunna nasewana ininnawana koi riingetna. Wallahu alam. Pasal sewato alitarimai nareko masu inapasee winrunai puangi mutamai alena puangi. Ia naritu sembajar rialena puangi nanyawai. Naya tandang amatena engkanai tapada bunga-bunga ulaweng. Na engka tori palawangenna eninna pada welua makudara makatening riarase. Na engka rilalena pada kita 10 epa ompona. Siweni mani purana naita nainappa mate. Siweni mutoi mondo rikoburue nainappa menre risuruga. Maruai nariwereng penedeng rilaleng alepureng nyawana kuai mutosaha tau mabbere tedeng mabbere temui bainena tetengonai ritu malaikat Jibril. Paseleng yanai tareka rilaleng hunga yana ritu riasa ca Allah Ta'ala ia mato utama ia mato masu ia mato malembang ia mato rada ia naritu sembajar rialena rahasia na ia tandang alelina ritu engka pada welua mapu tetetor ribubuna maka tender rikorosia na engka rilalena permata macinom maritikiti mancaji tau serupa-rupa alina rimalolona
Macia ia naritu alusutta ia to naritu nurun ia naritu tapo tubuh mati narek kolawi nyawai nari werep benedip pada itik namani ia naritu eso kiamating ia mutoro esoe na indre di korosia tenata baca terlaking tetangeng nai Muhammad ia naritu ya sesembajang menenungan iana puadai ia naritu pape jepu temetong di panguluke Muhammad wallahu a'lam.